Danas vozimo naš stari auto po offroadu. Evo ga ljudi, sjedamo u auto. Tu nam je Miki Beba, naš šofer. Ajmo ljudi. Ti uvijek dođeš na neke čudne ideje. Pa da. Naprimjer da vozimo auto offroadom. A? Da. I kud mi kanimo ići? Pa tu po njiv našoj. Aha. Ajde idemo. Ajmo šoferu. Aj pokazuj ti njima kud mi njih vozimo. Evo ljudi, ugledajte gdje mi vozimo kroz najveća drva. Evo sad ću vam ja odavde. Vidite ljudi kako se mi vozimo sa ovim autom. A još ga prodajemo. Da, nećemo ga nikad prodati. Da, Kad ljudi vide ove naše videe, neće ga nikad prodati. da ako nas uopće neko prati od tamo. Da. A vjerovatno neki svidu njuškava. Da, vjerovatno, da. Ljudi pišite u komentare jeste se vi kad Morate vidjeti se. vozili po njivama. A sigurno nisu, ovo smo sami, budala, ovo nam je ko bagi. Ljudi vidite gdje se mi vozimo. Ovo je ludenca. Pišite u komentare da li imamo najbolje videe. Pišite ga, ja mislim da imamo. Brate, mi ovo sam mi radimo na svijetu. Da se neko vozi, evo ajde idemo im pokazati. Idemo im pokazati. Gdje smo mi, samo misle vjerovatno, ma ne treba. Ajde obično ručno, ajde joj, moram njega uvijek slušati. Evo ljudi, ako mislite da je to fejkar, vidite da nije. Da stvarno mi vozimo po njih tu. Vidite. Da stvarno se vozimo po njih. A gume su nam super za po njivu, jel da? Ono, tanke ko govno. Tanke ko govno. Ljudi, gledajte što sam se sad udario. A di se to sad udari? Na vrata. Aj meni ljudi moji, on se uvijek... Ljudi, kako se ovo dvoji? Nemoj to dira, to će puknut. To je A kad star. je krntija od auta? To je star. Kaka krnt, ja već da se vozimo ko bagijem tuda po offroaduša. Što ti misliš, hoćemo se mi moći okrenuti uopće sa njim ovdje? Vidite vi koliko ovdje trava moram kositi. Možeš ti ovako i onda zalet napraviti tamo. Zaleti. Ali i ovo rikverc. Mhm. A neće uspjeti u rikverc. Ma nećemo u rikvrcu, vamo ćemo mi njega vamo, pa onda tu, pa ćemo ga ovako. Okrenut ga možda ovako tu i tamo. Ma ovako ćemo mi njega, gledaj, sad ćemo ići ovdje, Ne smiješ idemo u tu, autu. pa ćemo vamo, pa ćemo ga zanjihati. Ajde Može. idemo. Ajme. Sjedamo u auto. Ljudi moji. Pišite u komentar da mi imamo najjače videe na svijetu. Ja mislim da nijedan youtuber ne vozi svoje auto po njivama. Pogotovo ovako ko mi. Da. Neš uspjeti, ja mislim. No, Nećemo uspjeti zaletovat. misliš? Viš da je tu Pa dobro, bit će za kontent. smalja. Bit će za kontentu dobro da smo... Dobro. Ko neće? Ko neće? Ko neće? Dobro. Ko neće? Ljudi, Ko neće? išlo je 20 Ko sati. neće? A, svidio što je auto. Da. Ljudi, on najjači auto. Ne lupa airbag će mi izaći. Izleće nam airbag, ljudi moji. Biće dobro za klip. Da. Ću jednu turažu. Aj. Vidi ga. A, Vidi ga. dobro. Je. Vidi. Vidi ga ovaj. A, jeste vidjeli ljudi? Vidi ga. Aha. Ko ima najjači kontent? Pa naravno mi. Pišite u komentarima ko ima najjači kontent. Ovoga ne smije možda puknuti U drvo. Da. I tu nam je kuća. Da. A, jeste vidjeli? Gdje smo ga još? Ovo smo malo po cesti. Aj. A ja se moram iza prebaciti. Ma ne moraš. Aj, idem. Zikok. Naš novi auto tamo. Ajde. Ja se vežem, ti ideš iza. Da. Idemo malo po cesti. Da ljudi vide kak ide ova naš Bađo. Ljudi, čak se pitate zašto ga zovem Bađo. Isus, neki beba derator. Zato vrata ne radi. Da. Pitam se zašto ovaj naš auto je u klinici. Ja ne znam zašto. zato što ga mi iskorištavamo ko budale. Ma nije to istina. Mi njega lijepo Eto zato. Mi njega lijepo pazimo. Baš ljudi, jeste vidjeli prije 2 minute di smo išli. Viš kako lijepo vozi. Pa dobro, sad lijepo voziš. Lijevo, desno. Žmigavac. Ljudi, baš dobar vozač, ne daj ni žmigavac.
što bilo? Izdavani šmigavac. Ma jes. Ma da. Pišite ljudi u komentar da li je Miki Beba dala šmigavac. Evo sad sam tako. Pa ne moš sad, budalo. A, Pa ne moš sad, dolaziš. aha. Bož dragi. Nisam to znao. Pa budalo. Ljudi moji, pišite u komentare. Vi imate stare auto. Pa sigurno pola njih ima. Ili imaju BMW. Ovo nam je naš najjači auto koji bi ikad postoji, jel tako? Da. Šta je on sve preživio? Koliko ima kilometara, recimo? 275.000, Uš. 109. Najjači auto na svijetu. Nažalost je star, pa ga moramo prodati. Da. Dajte da vam pokažemo kud se vozite. Izvana malo. Čekajte, ovdje neki veliki zavoj, pa ne možemo tako smotiti. Evo. Sad ćemo se ovdje okrenut, može? Ko? Lovačka je tu, kak se tu smiješ derat? Kad se lovci napiju, oni se deru po konju. To nije niš posebno. Kad viču vidi, ali ko ne ide. Pijani lovci. Ljudi svi pišite komentare, hashtag pijani lovci. I dobijete srce na komentar. Ko napiše pijani lovci, dobije srce u komentar. Može, na komentar. Može, evo, može. Znači, svi spam pijani lovci. Da. Evo ti kamera, iza. Da vide ljudi malo iz moje perspektive kak izgleda. Vidi tam neko ima neki stari auto. Na njim. Na njiv? Da vidi? Nisam. Eno ga. Onaj ko kombi. Da. Ne znam, ja sam uspio snimiti, prebrzo se preletala. Evo ga ljudi, vraćamo se kući. Mogu bi ga još jednom pofra u šumu. To jest ti moraš na traktor, si rekla. Da. Možemo još jednom, najprije idem popravo traktor pa onda idemo još jednom, može tako? Može. Ovaj nešto puše. Susjed propuva. Može se sad jedno onako kočenje, malo jače. Ne može, Miki Beba, ugasit će se. Ugasit će se. Neće se meni ugasiti. Ma da. Neće se meni ugasiti. Ma Ja sam da. profesionalni vozač. Zašto je to ovo? Drži se. Eto je se ugasio. Nije se ugasio. Sad se ugasio. Sad se ugasio ga ono ugasio. Ljudi moji. Ova vrata su nam u klincu malo. Da se da otvoriti? Ne da iznutra. Ni izvana ljudi. Ljudi moji, pišite komentar. Gledajte ovo. Pišite komentar, što mislite koliko Miki Beba, Dobro, baš se lijepo otvore. Pišite komentar, što mislite koliko vrijedi taj naš auto. Pa sigurno 2,5. Ja mislim da vrijedi 200.000. Ma da. 200, vi pišete 200, 200. Ja sad neću ljudi snimat kak Miki Beba popravlja auto. To je traktor, onaj tamo. Da. Zato što je ovo video. Vidimo za sekundu. Evo ga ljudi, Miki Beba potprava traktor, idemo drugi. Drugi džir. Da, po off-road. Off-roadu šta ide? Biđa. Ček bloka. Wow! Evo ljudi malo kroz prozor. Vidite kud se mi vozimo. Naš Bađo i mi. Miki Beba vam vozi čabra u njemu. Pišite u komentar da želite da idemo s našim Bađom negdje. Možda u Zagreb, tak negdje. Ako se ne proda do tad. Na Mont Everest. A?
za Mont Everest. Kakav Everest. Mont Everest. Kakav Ona Everest. velika planina. Aha. Da se na nju popnemo. Ma ne može se to popet, to ima tanke gume, nije to pravi bagi. Sad ćemo ovdje stati. Malo odmorta. Da. Ljudi, vraćamo se nazad. Evo idem ich bebo. Bađo naš slatki. Uf. Joj, maska mi ode tak. Pukla je još više. Ja. Je, ljudi, pogledajte masku. Joj, ja sam izudaro glavu već 500 puta danas. Vidi ga. Vidi što rođe. Okrenut će nam se. Ruknju povukla. Krećemo pod ručnu. To se ljudi inače ne radi kad vozite. Čekaj sekund. Ajmo van. Čekaj sekund, samo vam nešto sam uzeo. Evo ga ljudi. Joj, gle, muha nam ušla. A nema već. Sad će je glupak, sad neće znati izaći. Sad ćemo mi njih včerat van. God dvije ušle. Drži se. Zašto? Snimaj gore. Drži se. Wow! Nemoj sad tu ima. Tu ćemo se skucati, tu je drvo. Ma budala ne radi to. Jel? A nije nego... Uj, vidi ga. Ma udar ćeš ukću, ćeš udar. Jel dobro za kontent? Je. Jesam. Jesam, ljudi. To je bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like i subscribe. I mi se vidimo u drugom videu. To je to. Gang, gang!